ubegu ya ngiri 50 na faida yaku ni ngiri 10 no ukahara. Ogoroko ya domo nao in business nyihia competition. We ubeko ni no gacire. Gwe biashara yo no igakuhumba kiria we ndaga. Wamba wa micokaniriria umehuhiririe yambe twike kindu. Are we together? Kuri na ogai arathimete na biashara emaheaga umithio munene. Ndamuthaitha mutikana ikare metha imwe na andu mararia faida we urie stock. Hasa thikiriria ni andu anini muno maciarirwo Nairobi, no rika riri riothe ndirona haha ni ria guka Nairobi. Mutiranyita ni andu anini muno maciarirwo Nairobi na ni ciana cianyu. Rika riri riothe ndirona haha ni mundu oire kabagi akiuga ndathie gwetha, ndokire kuharagania, okire ni no ndimutare ugu na ndimwire mucoke na icunje cianyu, tondu ni nyonete ogwati munene muno. No gwati ucio ndiwoneire o kanitha iriku andu handu ha gucokaniriria ni kuharagania, maraharagania in the name of friendship. Bonio nyita Francis munyita Samata munyita in the name of friendship. Turaharagania tugiciragia ni gucokaniriria, twana twaharagania tugacoka ku blame andu maratwiraga ma. If your business cannot suit your lifestyle, cheza chini, cheza. Agikorwo biashara yaku ndiragwetekeria ukorwo njatha ithatu cia tuku inukathi na asara na ndugukua. Wokire gwetha ukenie mukaguo muthuriguo na ciana ciaku. Angorwo biashara yaku iragwetekeria kugura keki, gura keki na maembe ma 50 uinuke. Bwana Yesu atukuzwe. Yes. Kurado mareciria kuigirira njohi metha iguru uguo ni achievement. That is not an achievement. Expensive liquor is not an achievement. Bwana Yesu atukuzwe. Yes. Kuihuria hiki gari thutha na tambura na mai, it is not an achievement. Mundu ne inuke nigetha aturie biashara. Ndamwira wega, ndamwira rika riri riothe riri haha hatire mundu ciarirwo Nairobi ha. Andu ayothe ni mundu oire ngari akiuga ndoka Nairobi gwetha, no nduokire kuharagania na nduokire Nairobi gwetha wira, tondu kwanyu gicagi ni kuri wira. No urime, no ucine makara na no urithie. Okire gwetha mbia, waciona cimenyerere. Nitoiguana tafadhali, tiga kwendia meloni ciaku kibanda-ini ucoke utinde kana na Phyllis akigura makeup nawe ukagure. Unyuka na wikare wega. Unyuka na wikare na mucoke mumenye Nairobi ino ni gukiaga na gugeka atia gwatuka. Ndumenyaga kuri andu mathiaga mwatinda nao muthenya, no ukorwo tuku he handu magiraga hinyongi. We ni wahonokire uturaga ihoya-ini, no ringi urenda gutengerania na andu maingiraga handu hwa-ini makero maitu ni woka. Ningukumisite muno na ningukuigirire ngiri 150 newe 5 nio musara waku wa mweri. We aneona dakika cigana? Andu ni memenyerere. Ndakwira biashara yaku ndiramata wihokeku waku akumiraga haha sada haha ukite because it is a biblical principle. Kiria wona faida-ini yaku uheana gicunje gia 10 ikombe-ini riake. No maundu-ini maya mangi, the growth of your business depends on your personal discipline. Depends on your personal
Ndi mama miito igitega tukahu haitu muci riu ni ngeciria atiri ni ndi mwana wa mwene nduka ngithi gucururia indathi ndaiguire mugambo ta wa ngwa tondu indathi riu nirio faida yake. The growth of your business depends on your personal. Ni to ni magari no we haha no akwire tungeja waru ti ati ndingienda kumaheiria nene no gukoragwo na nene no ni ndeme maita maigana anjuragia waturehera iria ndeme ngamwira nyitithania murigo ni uyu nigetha no nene ri ithomithia ki ithomithia asen twakamanya ndarwa ri anjiraga twikire ngari riuke ku guku kamwira sa rekere thimirwo na ku rithomithie ki mwana tondu maundu ma growth madipendaga na discipline yaku na muririkane gikweugire kuruta ti gwika atia kuruta ti gucokia. Your discipline in your business is what matters a lot, not tithing, not giving. Giving is a biblical principle, but again your business needs personal discipline. Nyitana imoko ndi muhoe ndamwira andu manyihie ikeno muturire wiki atia nigetha ikeno icio igucuke tondu wakena ciothe umuthi ni cianyi kena hanini ciike atia cigucuke ucikene ihinda iraya. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ngwenda gukurehera ndundu ino ya andu aheani, andu aria Mwathani metikirire ati muci uyu uturage na irio, na we niwe wathanire thiini wa ibuku ria Malakai 3:10 ati tikirai ikumbi riakwa rikorwo na irio nigetha nyumba yakwa ndikanage kindu muthini angioya. Ngai na tondu ni uwi andu aya Mwathani ni erutiri na ngoro ciao iheanaga na wendo tondu ni ciui wira uria utonga wao urutaga nyumba-ini ino, nie ni ngumahoera kirathimo na tondu Mwathani ni watwira gukura gwitu gukumata na uria tukwinyitia na uria tugwika maundu. I ask you for their personal discipline. Ngai urekira thiini wao uhoro wa kwimenyerera, kwinyitia ona kurora maundu maria mekaga thiini wa biacara ciao. Ngai uromamenyerera na urekage Ngai witu matonya kuhingura mirango yao toria mahingurite ngoro ciao na moko mao hatonywo ni andu matari uhoti. We tonyaga kuo no kareka favor iria gucagiriria andu na maundu ikorwo miturire-ini yao, na tondu ni magwitikitie muno Mwathani na ni moigaga twahoya kiumia ni kimagagirira. Ndahoya kwambia muthenya wa rucio kiumia kimagirire, reke mone wega thiini wa wonjorithia wao, reke mone wega thiini wa migunda yao, reke mone wega thiini wa thogore ciao ona kuria mandikitwo wira. Mangiheka gitio kuria mandikitwo wira, Ngai no twagutia muno. Migunda yawe kiumia, Ngai no tugakugatha muno. Biacara ciao ingi marehera returns na profits Mwathani no makaririkana gukwira ni wega tondu we watwirire wi Ngai uria wonaga. Kimone riu no mahithe mbeca ciao itikanyamarike na itigathie moko-ini maria mohigirire kuninana. Ona Ngai wa matu-ini ndugetikire monwo ni andu aria monagiriria mundu njira ya kura o makionagio ni njira ya wega-ini. Tikira kumanyita guoko Mwathani na o mundu umwonie kuria gatheremera. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Riri wanga yuro tura tene na tene, Jehova ni mawira manene urutite. Riri wangai, riri wanga yuro tura tene na tene, riri wangai, riri wanga yuro tura tene na tene, riri wangai, riri wanga yuro tura tene na tene, riri wanga yuro tura tene na tene, Jehova ni mawi o manene urutite.
Iriwangai urotura tene na tene. Iriwangai urotura tene na tene. Amen. Hapa ninaona watu walio na shukrani maalum. Ninaona Mr. John, tulikuwa kwao na najua leo mmekuja na shukrani kwa sababu ya vile Mungu amefanya. Turoigire egocithagia gika wega na gikau, na nitwari kwanyu na nyuki na tukafurahi. Alafu Mr. Charles na Mrs. Charles wakajificha jioni, hawakurudi na sisi. Nikauliza Mr. Charles, akaniambia amepeleka mama Ken out. Nikasema ni sawa, to tunaivasa na tunanyuki na ni akuhiriria ri itoginyo ureke, na sisi tukarudi kwa sababu ya kupanga mbuzi za wazee. Tukuhoera ngoro cianyu igie na thayu na mugie na kuumiriria, na Ngai ni agukoroha hamwe na inyu. Mimi naona Evangelist Kamau, Mungu amembariki na gari. Situpigie Mungu makofi mazuri. Waigua andu aria angi makirathimo, ukamenya raini no ireka atia tero cio ngi tondu raini no irathonga, tiga kumaka mwire uru ni raini yake atia, uru ni raini irugame, no angikorwo ni irathonga no tureka atia, no turathi. Ninaona koi naye Mungu amembariki na gari kubwa mpya, mpigieni makofi tena. Naona Madhenge, mnajua Madhenge, wazee wanajua Madhenge ndiye alituletea matunda yote ile tulikula usiku wa Friday. Madhenge aturehagira matunda hende ya widows, no waturehaire mboga, aturehagira waru iria mukuaga haha, akoragwo wakulima market. Na ndiramenyire kou andu magwitaga general. Ndekirie bica yaku Facebook yakwa ndona andu manja kuga haya general, anasomanga huku general haya. Ndamenya witagwo general. Naye Mungu amembariki na gari pia. Si tumpigie Mungu makofi. Sasa hawa watu wamebarikiwa. Mama Tamara, mimi najua mnaenda India. Mnaenda lini? Wednesday. Na unaona Tamara Mungu ameanza kumsaidia. Inekana gakura kanene hire. Riu numiraga Ngai ni wega. Riu ni uhoya girama. Ona ngerumio na gukunja. Atasio manu magia matiura Ngai wakwa igana. Na unaona shosho mwingine hapa wamekuja kwa sababu wako na shukrani maalum. Baba Kena kwa hapa pia, tuwaelekeze mikono nao washikane mikono tuweze kuwaombea. Mwathani tore turaga muo thini wari tware Yesu Kristo. Ithuĩ nĩtũkenaga rĩrĩa tuona Ngai ũkĩrathima andũ aku, na tukamenya kuna nĩ wĩtĩkio ũtũmĩte maũndũ maya mahanĩke. Ũratwĩrire mwaka ũyũ nĩ mwaka wa kwandandũrwo, na mũndũ wothe wĩtĩkĩtie kuna nĩ ekuona ũhonokanio wa Jehova. Nĩ kũrĩ andũ Mwathani ũmĩrĩirie haha ta family ya Mr. John, arĩa mararĩkire gũtigwo nĩ mami wao mũtumia wake. Ngai nĩ ũmomĩrĩirie no kamahe thayũ, na nĩkĩo moka haha. Nĩ kũrĩ angĩ ũrathimĩte na irathimo mwanya mwanya, nĩ ũheanĩte ngari Ngai witũ, ũkaheana ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ngai witũ andũ aya makarigwo nĩ atĩa mangĩkwĩra tiga o moire gĩkombe kĩa ũhonokio wao mathathaie rĩtwa rĩaku. O ũndũ ũrĩa mũndũ wothe ekĩirwo haha Ngai, nĩ twahoya Ngai ũndũ ũcio ũtuĩke wa kũgacĩrithia mĩtũrĩre yao, na makĩria kũmarehera kĩrathimo kĩnene mũno Mwathani. Na arĩa Ngai witũ macakaĩte macenjanĩrie kĩeha kĩao, ũmanengere kĩrathimo gĩkũmarehera gĩkeno tondũ we no ũhote. Thengio nĩ ũndũ wa Tamara na mami wao arĩa mekũingĩra ndege nĩgetha macoke bũrũri wa India kũrĩa mathondekeirwo. Ndahoya Ngai magĩkinya kũu makore manĩrĩirio nĩ moko mena tha o ta ũrĩa manekwo mbere ĩyo, makore manĩrĩirio nĩ moko mena thayũ nao o ta ũrĩa manekwo mbere ĩyo. Na rĩrĩa ũkahotanĩra mwana ũyũ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ, ũhotani ũcio nĩ tũkaũkũngũĩra. Ngai witũ ũromarathima, Ngai witũ tũma andũ aya magacĩre na ũtũme makinyanĩre. Ndamaneana moko-inĩ maku tondũ nĩ moko marĩa marĩ tha, na ũteithio wothe mangĩenda maũndũ-inĩ mao, Jehova ũteithio ũcio ũrĩ moko-inĩ maku. Kĩmeke wega no mahithe. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ndĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo, ona ningĩ thayũ wa ngoro.
mwega ne wagereire Nagotiri ungiwana tawe Wekitewe mwega ne wagereire Nagotiri ungiwana tawe Wekitewe Yuradime temeshe ito Wekitewe Ugatohe kudina iyo Wekitewe Nagotiri ungiwana tawe Wekitewe. Amen. Umuthe ndirenda kuhunjia muno, ndirenda kwaria maundu maingi tondu no ndimarie na no njike maundu maingi, no ningwenda kuga kama wewe ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi hapa, ningependa usimame. Hujawahi kuwa JCM, lakini leo Mungu akakuelekeza uje uabudu pamoja na sisi, ningeomba tu usimame kwa miguu yako. Haria wikarite gikone ria kuria mbere nduru wathoma guku, no umuthe waigua roho wa Ngai akwira thio gathome kanitha wa JCM. Kanisa, nataka uangalie uone vile ambavyo tuna wageni wengi. Kwa hivyo inua mikono yako, pigia Yesu makofi mazuri. Wageni wetu karibuni sana, na kama umeketi karibu na mgeni, stand up and do the necessary. Amen. Wageni wetu karibuni on my behalf, mtakaribishwa sana. Hapa ni JCM, kanisa la watu wote, injili bila hukumu, na tunapenda watu wote. Hili ni kanisa la Bwana Yesu. Karibuni sana na mjisikie mkiwa nyumbani. Mimi naitwa Bishop Ben Kamau na nimeokoka na mpenda Yesu. Mke wangu yuko hapa, alikuwa hapa, asimame awainulie mkono. Asante sana na Mungu wetu awabariki. Asante sana kwa sababu ya washirika wetu ambao wamejumuika pamoja na sisi, na wageni wetu wakiongozwa na rafiki yangu wa muda mrefu sana, Evangelist Karanja. Karibu sana. Yeye ni mchungaji katika kanisa la PCA na ni mtu wa baraka. Tumejuana zaidi ya miaka 18 years. Yes, na tumetoka Nakuru pamoja, na Mungu ametubarikia hapa na neema ya Mungu ikatuandama. Kienda pale YouTube umtafute, anaitwa Evangelist Karanja, utaona nyimbo zake, vitabu zake na pia huduma yake utaiona pale. And he is very good wanapoongelelea mambo ya boy child. He is a very good man. Karibu sana JCM. La pili, nishukuru wazee wote. Wazee wa JCM, mlinipatia nguvu ya kuendelea. Unajua mlijaa hapa mpaka nikastuka. Hata ndio nikaona ni kama wazee hii kanisa ndio wengi kushinda wamama. Vio kwa sababu wazee walijaa hapa mpaka una feel security ya kanisa iko. Iwonete athuri ginyoka igwa kanitha we moko-ini mega. Na ndiririria athuri aya na riria twaragia nindakenire muno. Viongozi wa wazee Zakari, niĩ ndĩmwĩtaga Zakari no etagwo Stanley, na nĩetekĩrire rĩtwa Zakari nĩ rĩake. Nĩndamũheire rĩu, Ngai nĩakamenya rĩarĩ rĩake. Nĩrĩa Zakaria nĩakamenya ũrĩa gekĩrwo thutha ũcio. Na wazee akina George, akina Daktari, Mr. Charles, na timu ya Bishop, akina Ndongo, Nesh, Hiram, kina Kimani, kina Janja, kina Botop, arĩa matigĩrĩire atĩ mbũri cia athuri nĩ ciakinyanĩra. Brothers of Compassion, arĩa matũheire mbũri ciao. Sijui niseme nini. Mathenge ũgĩtũrehera matunda, mboga, waru, karati, tũtiagũrire onake. Yani roho wa compassion kũndũ gũkũ nĩ mũingĩ. Na athuri maroiga o ũguo mararĩire noguo atumia ao nao makarĩa hĩndĩ ya women conference. Simwapigie makofi mazuri. Na kwa hivyo wamama tumeanza kuwatafutia ng'ombe, kwa sababu mbuzi wengine wetu tuko nazo tunalisha. Kwa hivyo ni kushika tu na kuleta.
hata patron wetu atakingawa hayuko leo ameabudu kanisa letu la JCM Church Nyeri, ameenda kuabudu huko na ako pamoja na sisi, na ameniambia niwapatie salamu zake. Kwa hivyo mkizipokea, Bwana Yesu awabariki sana. Kwa hivyo Women Conference kuanzia tarehe 8 mpaka tarehe 10 dikanoneja higuku jahio na sifati kwendagio hardware ni nyamunyo mumno guku mukariaga nyama mukaritie kindu kiumu fiu nini. Are we together? Lazima tuwaangalie, kwa sababu nyinyi ni wake zetu, nyinyi ni mama zetu, nyinyi ni shosho wetu. Lazima conference yenu mukae kama queens. Kwa hivyo yetu ilikuwa King's Bonfire, yenu itakuwa Queen's Bonfire. Kwa hivyo Friday mtakuwa na bonfire. Mnataka mukae nje kama wazee? Nywe ni jiko huko. Amen. Kwa hivyo ninawasihi tuzidi kuomba. Mgeni wetu atakuwa Reverend Dr. Shaboka kutoka Tanzania, atakuwa hapa na ataingia hapa tarehe 8. Kwa hivyo ibada yenu itashika. Viongozi wale wote tumealika, wakina mama, influential women from outside watakuwa hapa, na pia watawapatia mwongozo mzuri. Na kwa sababu ni interdenominational, alika yule mama ambaye ni rafiki yako. Hatuna mipaka, hata wa kanisa zingine wanakuja, hata wafanyabiashara wengine wanakuja. It is an interdenominational women conference open to all women. Bwana Yesu atukuzwe. Hapo nimetoka. Kama vile kasisi wetu Pastor Frank ametangaza, mwezi wa ni June. Mwezi wa Mungu ajani uliko Julai, sisi tutakuwa safarini kutembelea makanisa yetu ya United Kingdom na pia makanisa yetu ya Germany. Na mpokee salamu. Bishop Kimani amenipigia leo asubuhi akiwa UK. Mmepokea salamu za bishop wetu? Mkizipokea, Bwana Yesu awabariki. Kwa hivyo muombe safari yetu ifike vizuri, tuende tumtumikie Mungu kule UK na Jerumani, na turudi tuendelee na kazi hii nzuri ya Mungu. Watoto wetu wanafunga shule, na kwa hivyo Jumapili ijayo tutapatia wazazi vyakula, and especially wazazi ambao sisi husomesha watoto wao, kwa sababu tunajua hali yao ya maisha. Kwa hivyo tutakuwa na a food package kwa sababu ya wazazi ambao wako chini kidogo kimaisha, lakini Mungu amewaneemesha, amewapa watoto, na kwa sababu hao watoto wanatoka shuleni, hatutaki wawe mzigo sana kwako. Kwa hivyo on Sunday, I know Kate, Dongo, Mama Irongo na Shiko mutashikana kwa vikundi vyenu, na Mama Ken mshikane kwa vikundi vyenu. Mtupatie list ya wale washirika kwa vikundi vyenu ambao wamefinyika kwa sasa na watoto wanatoka shule, ili on Sunday tuwe tumepata hiyo list, tuandae chakula ili wazazi hao wasikuwe na wakati mgumu wakati watoto wao wametoka shuleni na wako katika manyumbani, ili hiyo maneno iende vizuri. Sidhani ya kwamba niko na mambo mengi, lakini on Wednesday tutakuwa hapa Intimacy. Hebu nione wale wamekuwa kija Intimacy. Is there something changing in your lives? Wale